Hiji ni Weru TV. Kidrono kyo mwaka yongirele mirongo elene yelene yo mwaka yone ndene kidrono kidrite kyone kamyon kemi kada narane ndira itrite kitoa kinyankoro kinya ochwa urakedira itweka munini uwa mutungeria wandiguru kiria rueri bamo baraba kudaba kiro era mnomno ndi rutero azimio na Kenya kwanza narane ndi rutero miro kinya ministeri mipita gatiro munyano mo baraba kudira bakende kidakwa kada utweka munini uwa Raila no kinya ndio miro ine ndi kana ndene account ya darakanithi professor kidhure kindikine dirite kende kidakutweka munini wa mutungeria wa Ndiguru William Ruto kire kurwira ko kyokwete kya mutungeria wa Ndiguru kire kinene ni atibubwonga ntobuketera bwekarika yaya mwara tuketa tukimureka Weru ari kenda to twende mbere yaya twikirite urito kanjo ya kurbanjuri ncheke kubwethia maromba kire munya kenda dhurata munini wodinga bakiwa bobarema bamba kwalo la muramo yo Raila gutara kamete anto mugwanja baraba mwate kudura munini wokie nayo miario mwanya kuritoa kire akaribadara kanithi kire kindeke gutarota munini wa Ruto atwa kuretera nende gechunche kya birielen kya ronora mwanya ntangurutano chawad Mwananirizo madidi oro Weru are ni Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA twatane mwanka mudia noteka olone nderuare intuko yakalono ndero tioro daito ikambiriria aicho chiongwa mutungiru wa kiama kia Azimio Raila Odinga natalete nende kamete anto mwanja baraba kedira nende baimwa ya mataro yora kedira kidura ya munini wokie kumutetheria kurura gite kyo rais kire mugwanja baba mukinyane atungeria ba makanisa mukiama wa Azimio Juna Mohammed na ureti baraba kwenda utweka munini wa Raila Odinga bambere kwiringira campaign na mona bo kiama kyo yapa kedire kinenkanera certificate ya urane ndogo chwa gite kyo senator na kuwa boba tetikeria kunenkanaira tikiti kirigete kya governor Nairobi rungurongo tenro ya Azimio Okabonfis Mongera na Nteto Nkuruki. Hii ni Azimio la Umoja One Kenya Communique. Nwe moroirio rais na tikiti ngwatene Azimio Umoja One Kenya Raila Odinga ntukwana na thurite mwendezo jwantu mogwanje brakethe mutetheria gutara munini owe baba mogwanja nabo itakwangerekana asko Peter Njenga asko muneza Kiezo Koth Senator Kitweno Kwambua Michael Orwa Daktari Noah Kesa Sheikh Mohamed Khalifa na Bitis Mwen Bi Elizabeth Meo no kedre mwandiki wa mwendezo. The eligible candidate must demonstrate in word and deed fidelity to the following guiding principles of leadership and integrity. 1. Personal integrity in public and private life. 2. In previous public service or private affairs, objectivity and impartiality in decision making.
and in ensuring that decisions are not influenced by nepotism, favoritism, other improper motives, or corrupt practices. 3. Selfless service based solely on the public interest, demonstrated by honesty in the execution of public duties, the declaration of any personal interest that may conflict with public duties, accountability to the public for decisions and actions, and discipline and commitment in service to the people. Koroto gwake baba mwendezo jojo naju kujitekagite ne kare ntuko egoro kyame kuringithia kura na miankaja nthiguru ne Kenya ABC irerere bya mamona ngwatene no mwanka wekinyo kinyira tariki 13 shemojo tutejwe 5 bedro beshwa na bona munini wa rais. The panel is required to submit to the candidates names of the suitable candidates for his consideration on or before 10th May 2022. Thaa naku kiringwatanira azimio moja wa Kenya kuna marito mugwanja kuja keriro muno kona kanya gaka kamunini mutongeria marito jaja ija kwangerekana mutongero kemakwe pakaronzo musioka ministeri bwana Peter Munya mutongero kemakena Kenya Madhakarua Peter Kenneth governor Mombasa Hassan Joho na Charity Ngilu. Somebody can campaign for this an open position, but the council and the presidential candidate has formed this team to look into that. You know, what I've learned from this process, there are many candidates. Some of them looks like they are sponsored by the media. They look like they are deputy presidents for the media. So let everyone show his interest, and then we shall know who was serious and who was the media candidate. Da unaje karika minganiri kwethiro ikiumira kiringwatano ezimero moja wa Kenya arero ribo mubake makepo bashumirite ntuko narua na kwa motongerio karonzo musioka na banengerete tigiti shiakururite mwanya aja konteni robi na kono ntobo gitumike unande pati utambua ntoto gwitetanira ere kumenyeka rodhimiro gisiasa cha zoning. We had a conversation with the party leader the day before yesterday, and the party leaders gave us the green light, and we were issued with our certificates. So what I can confirm to you is that me as the Wiper member of parliament in Makadara constituency, I am good to go. Alituambia ya kwamba zoning ilikuwa only for gubernatorial position in Nairobi County, of which alisaidia His Excellency Philip Kaluki apate deputy, and from there yanasema hajakuwa engage on any issue regarding senatorial na viti za MP na MCS. Kolingana ntomerini okiri nyomba cha Nteto ukiume kethiru kuma kiringwatano azimio moja wa Kenya ni ataja Nairobi kama kenjubiri kethiru ikioni tebinana ODM bone binana Wipanio yonekemwe viti 6 Wiper italetea Azimio na tuko kwa kinyang'anyiro na hatuondokei. Tunataka kusema ya kwamba ni vibaya kudharau chama moja ama patina moja katika coalition. Hiyo ni madharau kubwa. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kengine kutoka Nairobi Mbita Boniface Mongera. Ngeno kuone hati akari na tungeria ndene account ya drakani ni bende kideti munini wa Rais William Ruto edira kidura professor kidura kindekia munini wa kikiregetekyo rais akiari ya mbunge wa Maraka Rekimyoki na uwete namba nicho na ndike edira kia ontobo na kinyake Kenya kwanza na mamanke kidira kire ila kia narazimio kidira kirita munini wa rais kenda kinyabo bedira bakema nyamwa nikiotoa Nteto Martin Mugambi na kutuira kinyakui na akari barabate kwenda kendekia thurwa tamunini wa Ruto. Ringi bwachiacha abo ethagirwa bore mathabu manamba na eno nio meario ya mubunge Karekembioki akiareria bora munini wa mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto akaomba kuthukia munini wake kirinthiguru ya Kenya. Na William Ruto of course no mankotare mathabu umbekuwa na liuli nkonenkania na Mount Kenya East. Mount Kenya East kula hiyo ni 1.2 million kana 1.5 million. Giko kina kula nkulukia milioni 5 na mugiko Weru ategwa gitwashaka atuka mwana wa Tharaka akunenkelwa giti
Kuna mumada mamonde bakamba gutara. Kareki ariuga abathakari ba kaunti ya Tharaka Nithi batũraga kũrombera Profesa Kithure Kindiki kenda Rutomba kũmũraithĩria na nginya kũmũcagũra arĩ mũnini wake kĩrĩ ithurano bia tarĩki 9 mweri 8 mwaka ũyũ. Eromba rĩa kwandika le kwa Mbiuki na yangu ngukira lukire kinya tharita na kiogoro nikirwa consider Profesa Kithure Kindiki edwera ni mitwae eromba rĩa kwa 24/7 na tuambie kuga namba 2 mugongoni tene kono eromba rĩa twina rĩo. Akiongera Kareki ariuga kenda Rutomba kũthũkia mũnini wake no nginya araithĩrie kũra Raila Odinga akathukia na ikenda baomba kũthũkia gũntũ kũmwe baomba kũganana. Mathabu miano mwankotale mathabu sawa na mathabu marogo tarotuka ni 1+1 ni kuja 2 kogwa nuka baidanĩrĩtie mtu ndega kunurite mero ona nuaka mbrinki kana nuaka inga mero maembele ona buria ulitangasau wamukodiuke ndira kigamba rĩrĩa adirira Murang'a ugatuka thata iji Raila kujukia Peter Kennedy akena tuka prime akena tuka deputy wae wamukodi Ruto no bagusomora wa Murang'a no gwetwaraganire Murang'a. Nteto ino cia Kindiki ni gwatĩtwo geni na nginya kũgwatwa mbaru na Karinkũtho kuma tauni ya Chogoria. Kindiki is one of the people in Mount Kenya wenye wamejulikana, and you know that. Labda akimchukua maybe atakuwa make some steps za kupata some more votes in Mount Kenya. Nchuga no Kindiki nonto no wenkuona akombotethia bau bangeni gutunge nkuona ombotethia kinga Kindiki wenka nene mtu othomete Kindiki kegutaka nio ndre angiendagia miracogoria ndenjini kanana nikuwerwo gukwingi muno nonto natu muntu wetu mumero akunenea na riu mbetete nya parliament agankaribisha ta mumero ungi. Amwe no ukũrĩ na mauge mũgarũ na mama bamwe bakiugaga baĩrĩ baba batiomba gũtongoreria nthĩgũrũ ya Kenya. Tobambe na nĩrũkanirie thirikari atika Uhuru arĩ wenka kĩruta thirikari athũkia thirikari. Wakaĩrĩ Kindiki arĩ speaker wa Senate na thĩinĩ wa Tharaka Nithi kana Meru kana Kenya mzima gũtwĩra ruta mwega nginya mũthitũrĩ. Koguo na riu atuĩka deputy wa Ruto utewe kwa Kindiki mwega na gutegwa tethia Kenyans na kana tethia Tharaka Nithi na Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Na gavana wa kaunti ya Meru Kirito Murungi arugũrĩtie mirandi ya waki wa barabara cia kaunti mirandi nende igatumira milioni 470 kina mibango yawe Kirito na ninkanithirite nende wirane bwo gutigira kwina barabara cia kwana ni kwara mwana kinyeni gwetereka eterite kirugura kia mirandi ende ni achukuru ya primary ya Irinda. Joana Ruangavano wa Meru Kirito Murungi amana munini wa Ithatu ne batongerete mabisa kuma thirikari ya Japan pari interesi ya majango mutirijo kangagi kwambira murano jo kuthondeka barabara na njira cia umbani kuma ke thirikari ya Japan ari yuthi nekuru grina magana jairi baketha bakigunika kumania murano joju ndwaju keta kwa miaka 3 tuminite mwana milioni magana jairi na 70. This innovative Japan funded project will finance the training of about 1,250 youth and women in the target community on the road maintenance using the Japanese technology called the Dono. We signed the grant agreement between CORE, our implementing agency, and the World Bank for the grant of $3 million. Hizo barabara ya kwanza ni Kabaki ya Kemu around 6 kilometers, tutafanya Kabakia kwenda Githoka, tutafanya Kabakia kwenda 3 steers, tutarudi tufanye bypass kwenda hospitali Shauri Yako 4 kilometers, alafu tutafanya Gekumene hapa Bere kwenda Materu. Be implemented in 3 years. Na watu wa Japan ni watu wanakuanga very serious in what they do. Tafadhali nataka kuomba tuwapatie proper support and cooperation. Kwa sababu kuna areas zingine labda watu wataambiwa songa kidogo hapa na pale. Kwa hiyo tafadhali ikifika huo wakati let us give them the necessary support ndio hii kazi iweze kufanyika haraka. Hao vijana mnasikia wengine wako na soro, wengine na kengere, au waandikwe waanze kazi mwaka huu. Wafanywe training
hata wakati hii mradi wa World Bank utakwisha, mimi nikiwa gavana wa Meru nitaendelea kufanya kazi na wao. Kwa sababu watakuwa na ujuzi, nitawapatia barabara nyingine waendelee kutengeneza. Kulingana na Kirito, augite juju ni jumoja murandi juria aretete nteria majengo. Sasa yangu leo kinyanka mama ntina Ithatu. Ndora ya miaka kwa 5 ikuthira na gutunda thithia ya majengo. Na nini sidio? Lakini na ndenya mbere kure ili ngwa bukona bukambiria kuandikwa. Hii ni teknoloji mpya na wakati wataanza watatueleza vile inafanywa, na mimi kama mjumbe nitaangalia kama hiyo kitu inafaa. Hata mimi niko na fund ya kera, nitaiweka hapo ndio tuweze kuendesha zaidi, ndio tuweze kufikisha mali inatakikana. Mubunge wa North Mentere Daud urenya kwa ikatho negiki ona kanya gakuria thirikari ya kaunti Miru kumwa kanya kwa obisi cia cibu kenene gya kidoru india mana bubu ona macokio kuma kimunini wa gavana Ithatu. Sisi wako wa sports pamoja na lands wanipatie barua ya Kinoru Stadium, CDF ile youth center ya municipality, ndio nifanye police post na ofisi ya chief. Hiyo nimeandika barua paka nimengoja. Tumeongea na wewe mara kadhaa, lakini inaonekana hawataki kunisikia ama hawataki kukusikia. Sijui ni gani sasa katikati ya hiyo mbili. Until the project is handed over, Mheshimiwa Raimu, you cannot be allowed to do anything inside that stadium. Kwa hivyo si ati tumekataa, ni kwa sababu stadium has not been handed over. In the next maybe 1 month or so watakuwa wamemaliza kazi ya kabro. Sasa ndio project ndio stadium iweze kuwa handed over. Kama kuna kitu nafaa kufanya huko ndani utafanya wakati huo. Kwamba stadium has not been handed over to us, so until it is handed over to us, we cannot be able to, nobody can be able to access it, including ourselves. Nkiripotera Weru TV Bechamuthuni Muriuki. Na kile ndeto ingine atinende minister karibondene Dr. Fred Matiang'i natumirite mibango ya kuna kwa mututigi mze Mwai Kibaki awete maromba ya kuya muingia kidira kembre da yele cherukere ntuko yanjuma au kera kidira nende yeno karibonene tawidire antangasite bore kinyete ntuko ya mudia Kenya awete mbunge kwa mze Kibaki giteyo kemudia. Minister wa Karibondene no bangani wa thirikari nene Dr. Fred Matiang'i nareretie mibango ya kuthuranira mathiko ya urawari mutongeria wa bathato wa nthiguru ya Kenya Emilio Mwai Kibaki. Akiaria Matiang'i augite ni bareketi uthuraniri wa mathiko ya mututigi na nendekira kieteri ni misemuthia irekethira ikithithaika ntuku ya njuma kiumia ki. All plans for the state funeral are now complete, and we are ready to begin the process that will lead to laying to rest the body of the late His Excellency President Mwai Kibaki. Na urete barabonde bakubango kinyakire mambura ya utira nende ne bakinyakeni ne kyo Kenyayo ku kinyatha yele cherukere na utukwa na mbeke ndamanto yedira yageta na mbere na kudira tha mwanja chikinyira. We request all members of the public to be seated by 8 a.m. We want to start early so that those who have to travel out of town are able to move back to their homes early enough. So the program here will commence at 8 o'clock. We expect that we all should be seated at 8 o'clock, and then we'll wait for the arrival of the body of His Excellency President Mwai Kibaki, as will be led by the KDF. And then we'll conduct the mass here until probably about 1 o'clock or thereabout. Runene niontuku ya Jumamosi mwere yo mututigi yo gaiko mwanko Thaa na ngari na ramambura yangi ya misa ya kethira ya kithithaika na kumonokia Nteto. On Saturday, the body is going to be transported by road, as you already know, to Thaa approved school, where we are going to have another service before the interment at the late president's home.
nongelete na kuwa mambura ya yaridira nende atongeretwe ninjeshi andegoro ya Kenya na nipo bedirite nende bagika mitaratara yonde irekedira ekebia tairwa. We are all led by the KDF and we observe the protocols of the Kenya Defence Forces. We will do everything according to the guidance we will have been given by the KDF. Rekiretie na kuwa bakatira mambura ya nindi ya kwedra ya gita na mbere burapu ongwa yedirite ya kibangairwa kenda yomba kuweta na mbere urakubatire. My colleagues from the National Police Service and the other agencies who will be on duty on the roads and everywhere else to ensure that we deliver this effectively have all been rehearsed and they have been placed or deployed where they are going to be. So we do not anticipate that anything will go wrong. Nikumira kinde tutukada tukiona kanyaka kunoka ende ugeta kurantu inchokerete na ndetengi. Base tena. Yeah. Mave, ugali mbili skuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, miss kuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Na ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our Afya, our pride. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Mamakayai hosts unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, urajia na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muci utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile,
Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na Nandi turi na Espana Tile, iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri Nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Na tuchokerane ati nende kanja korobanjeri ncheke ne babwedeti kiado kikiuntwire garune yonchiro yakurombera kiama kiazimio kiragetongerete ne Raila Odinga kenda minister woremi Peter Munya edera kiduro ya munini okyo rais kirororo kirogocha gite kyotungeria bwande guru kirkiado irake kwedirete kinyake tawane governor kiraito na munini okye Titus ntochoni barombete Raila Odinga edera kiduro Munya ya munini okya tungeria bakanje nende batongerete ni mukarigeti Linus kadera baugete bomba guchenche muramo yo kidira azimio itedura Munya Kelvin Kimathi na ukarikiado neki ana kawo tomyo to kanarima aje kana ndwaindao ya juriye njake ndwake ndwaindio ya juriye njake nduma to kodhia kala kairia ezwa basi president kakodhiwa mae ne juriye njake kakodhiwae ne kiamolae kakodhiwae ne kiamola male kakodhiwae nyara kibali motie to wa maka ko kale ma to kwera mae oiba watanire na kiraitoe ne mudhonie patwa mae turemeroe yawe maromba buru ya kekemeru ya kuruba kanjwe njurincheke garuna yontere sianchiru batongore tuimukaririti Linus kadera owamona ngavana wa Meru Kraito Murungi na atongoria bange mwanya baika marombe ne ministori midhirikari nenene Peter Gatira Munya mnoba kiendekethia murengo yo kisiasa yo azimio la umoja runguru Raila Amolo Odinga kiri kudhuru kwa Munya buru ya munini wekithura unone tweet tekethiro buru iba kwenda kudhura ne kura siondeshi ya kaunti ya Meru. Gavana Kraito Murungi kinyawe nyuma ya wekirwa dhumbe ya uchamba na utongoria kaunti ni oyeni ya kurubau kinyawe rendekethia ya weno yari okiri murengo yu wa kisiasa. Numunya no wetu nenya mwarusia aguriau karama ko turi agudi na kinyawe turashire na siasa ne teka twainobu ko nande nonto mudaka wetu narindiro nindago na biguru na kwendekana muno nyani bukendo mbera gitege kitorombere mheshimiwa Peter Munya no aturonga Meru ainare guruguru pogara bakorombaga ndendarombero endwa ni Uhuru Kenyatta nkuruki endwa ni Raila Odinga nkuruki ndio ni wogete bakamwegia namba 2 kirithirikari Kenya abo atongoria bao bakuthia teni akiritu ya munini owe Titus Ntuchu na mukaririti wa kurubao bakanjwa njurincheke kathero bukonie maromba yo ya Munya ukaukirwa thirikari ne yeyete bato torombere ore akore banjuriye njeke kwe mono eto nwe to kuwa ote mande ate kwendae omuntu arare na rombere kana kugeto kinyatu to kwendae ito kwandambi kinyatwe kinyaketo to kwa kumenjo katue kana ugeto Peter Munya kwa magavana na current minister wa Agriculture Mutangochia ametiania kwa wetu nko muromera akwani nto ucho murungu amonanege na akara wewe tibo kura to njori kama maya kudura aitia ko lo yenda beto njori ne njori ta kana kuri
tobura mabana munyakare kwega imudoni ongabana imbonang jarang gabana mbira na jarang rombaira so itu itikinya dirikara yete na to kumenya gachinda tariki kenda mweri wa 8 itu itikeka nene ya mwana wetu munyana Weru nikenda tumba na gatukinja turani na kathera na uraya muno akiolota mrengo yoyo azimio la umoja bakiolwa buru imunya kaunti ni oiji ya Meru tokia kuona tokia lelo ali na ngirito alido kia ni keto teo no kinya jolie tekane boria to abweta boteya jambo ni ni kemo kaya toko lele ngirito alido tuenda kia ni ke tueke kinya oro kinya ndo niene onda kaigwa endure itwale bobo ya kanda wau wa mundu atibedwe na ationere kenda tumba nyuma ya kiatho giki apata kikubangi gavana Kreitu Murungi na wirubwa we burukiri muthoni wa waziri Peter Munya akuruba unyuma ya mwikira thomi ba mwititi ya gavana wabata buruku makire kibindi ne kiawe kira kitite kuthira na ariro watuika muno gavana wetu mikithurano ne twitite kiri ya Meru muno kiri miongo yonthe Ithatu ya kaunti ya Meru iro igembe tigania na imenti Njori nekorie. Oni bera jinjiye mono de memba wanjuri utegete no kimwende njorine. Kijana isioroke ja utongo makulinga kiara. Aina lakini kile itu akalinga kwa nini. Na ndiko yatumetua tu mare tunjuri. Tutiaria ukaire tuona tu akira mukuru akira je kamada no kagawa. Temukuru kagawa. Na ndia ba agwa kinyara tu ga mukuru ga nguma ntengu na ito chokie ni mukuru tuliamua mukuru wetu hiyo ndio sababu ya kusema na agwa ititu itengabana otwetete kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi no rekithurano kinene kitengerete na rwiri mwanya bambiria kwibanga mwenda byama mwanya nende mutonyo ruhari kiama kya UDA ikerenkanite tigiti kirabara yabago keria bendera ya kiama kyo kena nibarabatsindira nende kirekura chimuchunjo certificates yana ria idano chidire kinenkanairo akiria chebaite BMCA kire county idano cha Upper Eastern motugi kare na ronoro Baba ni arwirite BMCA kuma rutero wa Upper Eastern une county idano ya Meru, Embu, Tharaka Nithi, Marsabit na Isiolo adaba kunenkagirwa tigiti ya kiama kia UDA beta ukindana na nchamba inge chebia mamonya gwita kurwirite biu na kia Nicholas Kimathi Marete rane munini wa mukarigito wa kiama iki kire mongojwa Kenya na ugite batina nkanja kiama kia ukigatigira bakoje ite bionde na mono kia mutongirwa mugongo. The 5 counties turekare a total of 105 certificates uge kiama gitu ikiama kina misingi bako gwatana na Kenya kwanza tuina uma that ithurano bya mweri jwa 8 tukathondeka thirikari antu betu barabane kwa certificate rware ni safari wambiriria inene ya wita nandi kurona bya mabira bingi no tutugwiria safari ya kwithira twina competition from within nandi competition ya twinio from without na kirima turaja mwebara atongiria bao batomba kwa mukira tigiti iji tangerekano nkwene na rwire rwarera ugeba Marete ne bobu kwina areas tugukare acio na tutanenkana certificate I think area 4 5 o 6 kwina namo marietwa jataipubui rietwa riandiki ID eteo na kwina area zira kwari na magamba na ingwite before the close of the day that barabata nenkarwa certificate either eriburi South Imenti kana Igembe bakethirwa bena certificate before the close of the day. Bamwe ba MCs barabakarire ite Evans Mawirakari oda ni MC wa Mitungu na MC wa Igojist John Paul Kiredia ninkwenda kugibwega sana kire kiama nuntu ba process era very smooth process itra na controversy especially ndani ya Mitungu ndarikia na kwa certificate na ninkwenda ku promise antu ba Mitungu na ngi promise akinya kiama kia UDA that gete kia Mitungu tukandeliver
kitike MCA mitungu tukandeliver na kiama kia UDA ndani ya Meru County Assembly. Kwa kwambuga ntai na mchujo ntapingitwe ndaitwe kanya kakunenkwa certificate antubego gist nibetikitie na baba ingire bandombagira bauga nimpewe direct na guti mtu alampingite na ndi kumanarua nindi safari athi kwanjia na ndi gatota mashinani guchwa kura chietu guchwira kiama gitu kura tukiaranirie na bamwe bara bakumereria matagiti giki ke MCA kumantere mwanya nyuma ya kwamukira tigiti bena uge bubu kwa antu betu bwete na mbere kungwatira na maromba na utethio bwa njira cionthe kenda mutariki kenda mpumba guchinda kithurano gya gutwika MCA wa Botho Guchu West antu begembe East Ward ababange bathikiritie inkubea sana ntuperwari nontuba kureya bampere sa mchujo indabero keruka inkubakikishia wayonana ndashinda kama itangwire kwendeka kula antu barathuka ya kiama gitu groundine bakiuga be kiamene sheria ya kurukire batirenjeze the kiamene so batu ya the right people barabetete kuewa gite gukurukira kiama kia UDA mbere antu ba Botho guchia gatigati ibwega no antu bakwenderea kumbitikia na unde tayari nikena tumbo change ya Botho guchi na mwanka tumiendereithia uria kubatere kiri antu bako bambeu kambaire mwankira uto kinyandene mbeu tukwenda change yenene batu tutwere twe marginalized itwachite ngwataniro na oni karia kananu ndirende kuatanithia antu bambeu safari kwa njiri officially yokomba ondie to yathwana na kutuhite ku hit ground na popularity ya kiama gietu kia UDA uria tumithondekete ground tutiena nganja bio ni tukume guru kwe president nginyagia nthe kuri MCA ni tugucinda ringi kianya competitors baba ga twacinda na unda bo bacinda mweta na ground ni mkiwa bajira kura ijo ibo mpe support kiama ikinene kina room nene kina ngui nyingi sana pay support yenu tongoria bo na ndikirikano ithurano bya mucujo kiri wandi ankwene na rwire rwarera bitomba gucokerwa kagita kajaire wandi ni rwire rwarera gukiumira gacha na wandi ni ankwene na kubarabara ngithe ya kura bararega gwita nontu batari na monkira thai tugita ruo na MCA Martin Kome Makasi na Peter Mutuma Karembe batomba kwamukira tigiti u kana mutongeire kinyori kukuma wandi ne ucio ijiri nkiripotera Nteto cia Weru kuma obisini ya kiama kia UDA ja kaunti ya Meru rakwadito ni Mutugi Kare na irintuko Ithatu machoka chukuru kiri tamu ya mbere ya chiari kumantere che gembe bakutetanikira bakuwa ni chukuru iyo basukuma baura uniform kirinduka irane ndebo bakwenda nibarombe ministry ya kithomo itonyere onto bakyuga nitakane nde chukuru kudira kanane bamachukuru bakwatana na nduka ikenda kunyelia chiari Dennis Mugendi na chimkuruki thoko ni ndukene na ibande ne bia into bia malimali na uniform cia aritwa agori ni bakai kanani utebo bakugura gitumi nabo aciari bakaramika ni kiria bakuwa ni masukuru jabe titie mbesa inyingi nkruki ya kawithire akiragwa ni cia kugura uniform na into bingi bila bikwendekana untu bakuria abatinaki muciari agurire murito wawe into ari wewe ngwa na naria akwenda tore asiari to inyeletwe muno kwa tweka kinyanguo cia mwana cia sukuru utemenya kurara konera kaulika nini ni mwanka bete bakwenderie sukuru na weta sukuru ya woni ndaiketie bele ndeterwe ngiri 10 na isikati na blouse na tosoksi intobira bitekora kinyangiri erankora ende kebele ndeterwe mbese cia ngiri 10 au asiari to inyelekete ito nafasi torera na beto nguo nara tokaibwa ni otogenda akika siete siena ziengo cia sukuru ira ari mabaraba kwendi into skuru batena akikatsa nontunya muringi jore ndo ndukene chiringi 350 urethera skuru ande kiri 750 so kumanisha ari mubarendi into ndabo wota gento kingi wethera bench sheet ko ndo 500 urethera wande kiri skuru toro 500 ninko nonto bote bui nonto ni kwanza nde mwendia wa interview ya skuru kinyande na mwana na inkwenda munenka interview ya tabyo skuru ntekuona kanya kauno katukutariro mbesa na skuru twaikia na maria tukwewa nayo ya kwethea rero sana saidi ya yara tukwendia kethiri matresi pura twenda cia matresi ni kwethira na mbia yoro so
kinya batu endito kuinyelwa sana ni murigo jumunene kiribo murigo bakuromba kwa urwani rwangi rwa kithomo thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Meru atubira tukolalamikira turi aciari kaoni ndemo ciari intobira nkwendia mwana nawe to skuru na ko intobi nkwendia raisi alafu ekambini mbederwe sokti skuru intobi binge birande na bionde mosiari kwa tuka skuru nkenderwe na nara skuru bakedra baito enderia goro uwo ninku bakoromba thirikari kere arimo ba na batu iberwe kya muno tore aciari batu toreke kuinyeleka mwangatha inya ntuka ciantu na baraba ikite intonto ya biu bate kona antu bakwendire no ntu bionde ibikirwo maskuru batu tukora kumenya kithira arimu kabe na biashara kana ni ana betu bakuritana namba tu ketha ibo bekete nduka ze interview ibabwete ku release antu muntu aichaguria na akura te lazima ngaura na rombonia no ndo inya zibitari kama muntu ada zibitari ida autala wewe ngwa teka tala iro zibitari. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. No kirimo ntege kithomo nete chukuru igetana mbere kururwa aciari ni boriti minister wa kithomo George Magoha aritire watho anabo machukuru atebetikiria ritoba kura uniform kirenduka iraba kwenda nikenda bomba kumenya ora bakethera bakibanga kimbeja ni ontugite nerinto ibitetie Samuel Geishima na Nteto Nkuruki. Kere chukuru mbingi Kenya aciari balasimika kugurira ana bagonguo cha chukuru kuma kere obici cha chukuru inu arugamiri ba chukuru ino bakiugaga ino injira ya gutigira ati aritobonde bari na uniform iko bwana na oriku na kinyarangi aciari bainge bariuga ibainyerekete igwatho bobo arakumanya na womo bo motorire bakienda gutumira nguo ino na biashara ba matorani baraka inge batabare ya yegoro inene tabei enu ya chukuru uba kuga sukuru provide uniform ninte kuona batotethetio na nini uno ntoto tumba gutumiria na aranja ke mabundi mana umtaani tokezera jitetie muno itobati kwewa freedom kana uhuru turi aciari bakomba kugura uniform na ara tukomba kumigurira tonto bamwe baciari bamwe ne abundi pomba kutuma nguo ciana bao na bagaikiana bao skuru comfortable na bena uniform cie sasa wene mwana arimo banene ba imweche chukuru gichigo bunge achuka igamba ng'ombe ibapete aciari munyagwa kwigurira bongwa nguo inundukanie mwemo chiwachuka tale utwadikire uniform wote uniform ukaga ya sukuru eu atheliretwo nonto nibo bakonda directete guku koguo rijo kezera kila kitu iko niwe ona mugwa kule ubole okagula kuringana na murugamiri wa nduka eno Lilian Atieno biashara kagita kamarugura machukuru etigitwe rimbegata miankaira yenge aciari bakire magirwa nunto bawetia gogoro ya muturire mwalimu alikuwa ameselect shop kulingana na quality aliona quality yetu iko sawa and then price pia iko cheap biashara bado iko chini haijashika vile tunatarajia mwana Lilian ariuga ibakweregera gutungatira arito bainge nkuruki kagita kara arito bakira chikia mbere chukuru che secondary bakaigwa bakethi chukuru tuna expect biashara ishike vizuri kuanzia hapo date 3 5 hapo form 1 wakianza kureport hapo ndio biashara itapik. Aciari nabo bariuria minister wa kithomo Professor George Magoha arute watho bakuregana na arimo kwendageria arito uniform machukuru. Bula ndenge mulomba Mr. Magoha atutethie namo ndenge mulomba tu aombe gutwitekereria tuli ajiari tuombe kugula ona kerwa ni uniform ala muntu akamigwatirira bunkele uniform ile kwendekana sukuru eu nonto kuli ajiari bamwe batina namuna kabisa na nabaone bakulukite na nibakwenda kudisukuru ciana cia coka sukuru wanore angicioka ati na uniform kana fee egwe alimo makigeria kuraithiria tontu tikwenda kwa muciari ni kuringana na bure ngarama ya muturire ithitie. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbeta wa Samuel Geishima. Kire omantonyo ya kithomo ekoro kumantere chiaganga nibogete kwina ubangine ndebo agwateri bakithomo gutonyera kire uri aritoba kethira bageta na mbere bakibudakia cherio rinende konekete ana bainge bawete cherio bekende goro barigwa munompu michekerio nende birabederete bikyuma era antere chanda kachukuru chanda kanende county na darakane dicho nekete itukubudya boya
Ukuru gwa igecoka gwa kiumia giki ekuru kuma wandiaga ngakiri gicigo mbunge kia Mara bariuga kithomo gitirauma bwega kagita gaka ni ki arimu bakuromithie jiana ni kiri ajiari kana ni mbitukira twagite nuntu tutikomenya gitumi ni kigerio kiramakirwo bote agiririte kana kiramakirwo bokwagirite exactly nuntu tutikomenya. In Thaa County kwina thina nyingi muno, maybe from our leaders no betho barekanirie na kithomo na malomba metu ni kithomo kingirielwe wega na nikenda tume ni ko problem wiri. Ekuru baba baugite amwe na gutuika kaunti ya Thaa iri na cukuru inene na cukuru cia kinthiguru itiko gwata aritwa bari na maxire ikwendeka bakugana kuma kaunti inu na tungienda kumenya niki cukuru jetu igutwika itikurutha wega especially na twina national school katuge tutachogoria girls riu iyo na guti tutigwite kirana betu bagetwa kuga na batetwa tuntuje talaiti nao bareta over 390 na tutikwana takajana jetu nyinge ikinyetie bu ne ba manite muno result je manite muno percentage ne very low tutukomya the reason amwe na bobo ekuru baba bainyeretie kana gakaije iko kainyeretwe na iko karerungu gikithomo na ibwega karaithiritwe ana baba etu bamboys nitubati tubasokanithie wega nikenda bamwe na bukuroma wega kwenda ni kwariwe nuntu bono balemu manyambo icio na tumbo ici no tulemu tugerie kwarirwa wega turia ji tugerie kubarithia wega na nikendo na bomba kupapo mwega inje no tuge Thaa nyingi na Meru tugeria na betu barutage wega ona tini kenda tuge twibija twine gwetarega iona tugerie ugo na titugetiaga muthia bakirikiri betete mbitwa kiri arugamiri na nkinya ataramu bakithomo kuthungira na kuona imbio kuria kira kingi kiri kithomo kaunti inu kwogu kithomo gitikuri wega Thaa County na buria twinkiromba no katwinkiromba leaders betu na antu baria bakonainie na mathomo batonyelele na beje bone ni mbi igwikarika Thaa County na nuntu twathiiri lau nitaka tutikerwa twina leaders baru. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Ngino kune ati wande municipality ni moya wandire chino china nibone ne kire kidurano kya mwaka yona arenya siasa chibyama chiumbite uchumire bone ne wande ni one ndeki na ina kya county Meru ni onto bokwidira ni eno bichi nene kya county amwe na mautungata yange nikutire ne ndi arore kadomba baite kya MC wakaita Kailas Murega akumaruka weto chwagite kya bunge bana odimenti na tiete nkindano inene ya ruiri baine gweta wandingi nende mutori ni wandianya kiwestira kinyayo ino chinda nibonene tuitegera siasa cha wandi chwele ni twaranete na ruiri na kinyakari bachio na kenige chunchike byelekero no ruro mwanya ntangurutano chewad. Marieto wakili Joel Mutumaburia onbedho ande mwandiki munene wa mawakili kana secretary general wa mawakili county ya Meru igespa nakakuma chuka twetete monkama oa oni the aspirant wa MCA municipality nderungamana kiama kia bas mbita wakale mutete kibuko bumite ntule kambakia na oni ndi mwanasiasa ndirombete kia MCA municipality 1 na thaa ndirwire tikiki na kiama kia UDA baba ne bamwe babaria bakumereria matageti ke MCA ward ya municipality gitumikia aboneke nenkuigwa municipality ni kwenda gutongerwa na kagite gakinyite ka maybe views different na mbugirira leo twireta metheni views irira leo ni rabui ne itonete utongeria bubwega lakini uratuga leo ndio utongeria bujabwe ngurwaga na kuringana na kagita kala twina ko kagite gakinyite kaunande ndi mutongeria kwenda kuona kugarukana kana I want to see change na change can only come kana yumba kweja na njira kwithira twitonya ki elective positions tukwirwe gita that atongeria betu babethi we are leaders of tomorrow kana tu atongeria baruju na tuturuga ruju ruina arua no monkana ndi tuthikirike na sauti yetu ikaigeka from the ballot gite kia municipality kana gite kia MCA tuigitonya nuntu
au nio the grassroots yongwa ya mwananchi. Ngetirimana na wakili Joel Mutuma areka betabetene kawe kagotethereria ekuruba dini ya Kiislamu na irio naria augete bobone bumwe bwa mantu jaria agetaga kirimirandi iria amberete kando na kweja na mibaibu ya rode na nkuruki gotethereria aritwa egitenerea kegerio. Right now I'm helping our Muslim community. Nonto kwa bamwe bara batomba inya kuona irio bya kuthithia funga kana ije kufuturu. Na nditha ijo tukuraithĩria. We have started with mafuko, kambakia na makutano, then tuete mjini na tuete majengo. Only my mantra is wakili wantu. Nonto everywhere I go, aranko meet need. Ndethra ndi na uwezo wa ku meet need unkami meet. Aranti umankera mtu at a certain time ngachombia meet. So I've been to Arambes, utumombolezi Nteto, because every time mutongeria jago tonga in your time on need. Tuga kufaya kwa thiki ndiye rafiki na mutongeria ikuona ni utongeria na njira jeu. Caleb nawe ari murandi nejoawe jogotegera kwethirwa mwiri gajo gutonya mwito nejurikite jweterete kurugurwa biumya bire biezete. Impombeti kuambiria projects cha payment na iji ni one of the projects. Idatumbeti kuthithia na ndi kurugura antwaja kithaka kitumbeti kuris na ndi antwa nio tukwambiria project ira tukwendi gwaka hoteli tukwendi gwaka cabins na tukwendi kwitha twina very beautiful garden ire kethwa iserve community ya municipality. Ne manto jare kuba kwenda kugeta ndani ya ward ya municipality. Ndina vision ya kuhakikisha ito equip skuru chetu na good libraries chena mauku. That will be one of my requests ke committee era. Committee omba kweja ka overrule bakauga iba kuona mwanya batimbije kithomo ikuhakikisha ana betu bena resources. Oni kwenda kuhakikisha tuena enough teachers by ICD. Kuna some of the areas jakamba kia classes chiaki tadira. Of course, if the current MCA are more kudhiria, that will be one of my flagship projects kuhakikisha ngugewe kudhira. Na turaithiria other areas zile ku need such classes. These classes nontoba program yego to CBC chi very hands on kana ichi kwenda nguge nyingi mono. So omba kwithira kwe class kia private kina ana 40 but watake class kia public kina ana 70. Ana 70 ba ukibena mwalimu umwe at most kirasi jake ukirenda a maximum of 3 to 4 teachers. Ngaleto Ubutu ni ara uga I am because you are. Na utigintu kingi kitherwa kya maana jathaira ugo kureta antu amwe mbere. Bukambi kurania ugwe Caleb ni binde nabyo na agwe moli ni biwe nabyo. Tukorana ndina tumbo tumiri interview. Katukona challenge ya kuneje na challenge ya kwaneje. Na tumbo tethene ki challenge iko. Ubutu na no team equity tatu tukaleta resources tietu amucha mind na everything. Athigi chukuru tuje tuchurie imbi chukuru chetu chumbi kwenda kurena gento kya mwanya mono kire wakili Joel akenda kuririkano nakyo. I am really passionate about kuimagine mugutano jwe 24 economy. It is a hub, a serious hub na itokwenda kwethwa kuna police post nontuire otayari ekaewa location police officers economy rega improve nonto most of the people if you pass through Makutano nona the economy shifts from town kugakira and then Makutano comes alive. Eugintu kimwekira nkaigwa kya kinyanira in my tenor nkethwa ngwiritwe. The other thing inkwenda ku imagine kuona groups chetu chekuru na youth chekuru na inya kuna kintu gitawa AGPO, access to government procurement opportunities. So you can imagine 30% eu ekethwa egeta ke youth groups chetu how we would grow our economy within municipality. Kyo gintu kimwe kwenda ofisi yakwe tuika facilitative. Nawe Caleb ethirwa akithikira a biashara barienda atia. Ndenda mbere mbije kiantu ba business community Emiru town. Ibobo ita biggest becha in terms of levies iraba gutwa na the kind mborie na tabendi kuthithirwa. Imbinindi chiao be business community. Kenda bombi kuthithia business yao flourish na tumbi kwa solve antu ba bengi kuma anturene baba andika. Lakini ande twaethwa twejo kiambecha chiao na tutuborio aba kwenda thithirwa at the end of the day tutio tethania. Ward ya Nyaki West nayo iri chibangatia kiregete giki kia MCA ndeni ya ward eje kireke thurano kinene kezete. Ne kirege chunche kia Ithatu kia rugono rwa mwanya ntangurutano cha ward.
tano iminene ya ruwe nidrite kembre nedirikari angabana kiraito ikiringanito nene 16 ya dirikari ndiru na dirikari nedirite kiana kinyamatangi kurukia maana mwanja ya ruwe kirima kundi mwanya yekuru mashkurune makanisene na kinyekiri karo vya muinge mwanya ntere chinyambene na pori rantere chidirite nindi kinyela kobone nidine ruwe onto ibumbeite kwidira bwe batedirakia no banieria ngendo chochwa dabwe katuge tutegere humbani bomwanya bangabana kiraito bogutigira Meru ina ruiro kwana batwe itumiete muno iroe itwe Thaa parenda ya kuma tombo eta ruiro kaurarikiau kumarikiau twaite kalimbene batwe muntu akarethire mantu aroe kwa tukira bou Ntere chianyambene na bore ni mwachi anteriria chiatorete na thina inene ya roje antonandethia bakigenda ngendo inda jago chwa roje gontogoko berigagire ituria mbura kiri urimi bwao ntoborea magita kwa magita mbura etanganaga na kaingi bakaga maketha jagwe kanchukune kire kampeni chia kithurano kithiru amwe nabo gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Morongi nekire wirane bwa kuthiria thina ije ya roje nteriji chia bore tiania na egembe barene bo bari ogwatine bunene bwa thina ije atwera muntu kure utiroi ntunyeri egembe no atola kashira nyingi tukalipasha kaunti ya Meru wekera ruine Ithatu bona ruiru rwegora kunywa mono ruiru kulima ru kokorokera rwangi rwa aroje rwa thirikari yawe mwankera nande ithima nkoroki ya magana jairi bia 40 BNG na nkoroki ya kari ngiri 80 ne bagunikite ne ithima bi ntere mwanya chia kaunti ya Meru bi ne kuringithania na ithima bitano kire 15 biria BNG ni thirikari ya mbere kaunti neu ntere chia egembe ni chigunikite bonene ne morandi jogo jwa roje na ithima 94 BNG kire wandi mwanya chia roterero tiania erina ithima 80 na biere bore erina ithima 36 na imenti erina ithima 23 BNG kugagita ka miaka 8 ya thirikari ya Kiraito nanto batori bagatenwa barabara irarwe na keke bange bakaira kalutine makarebe ntuko yonde umarokere mwanka oro batumete leni roe kai roe karibu na bwana pingo soke nkatho non ne kethirikari ya county itongere twingabana Kiraito Murungi na taita tucio non tubo bereza kirio kya kariba igebe east na thiru wandi baina thine roe endu akithikira atukunde roe tore agoro itwariete tunogete tututinora agoro bange imitongi itoragiro imitongi mongo lakini tomwera ibwa sana ntubo matwega bo ne kuringithanua na ithima bithatu biria BNG egembe ne thirikari nthiru bieri bienjwatiania na bieri bingi bienjwa ntere chia bori thari au tukinyete itukuona na kujuria irekaniro bia birarekanira na atwe ya utorita mitongi mongo nkoroki ya mirandi 45 imenene ya roji ni ambirirwe ni thirikari je ya gavana Kiraito Morongi ikiringithanwa na 16 ya thirikari nthiru na thirikari je ya Nandi ni ejanite matangi ngiri 7 ja magana janana ja roji kirikundi mwanya bia ekoro chukuru kanicha na kinya kirikaro bingi mwanya Beberechi ngiri 15 na magana 7 ya roji ni ejani gukorokira Wandi Development Fund mirandi ya roji rwa matora ngiri 12 neringi njeki na matangi ja roji beberechi na wakibwa intake mirandi iria etumirite mungana jwa mbecha milioni 180 na
ithima na mirandi ite ya rodi negunite akari bonene na abaingi gutonya akiri urimi bwa roji na arithi nkoroki ya magana janana na boba gichiandikithia kiri ngwataniro kana cooperative union nterichiatiania na igembe na thirikari ya kaunti ne batethetie na mwana jwa mbecho chiringi milioni 20 chia guchietithia na mbere. Nkiripotera Nteto chia Weru TV Deako Adietoa ni mwirigi wacharite. Akari bakithia nende ne akangete ibakudeta ni kiraba kuga batithirite nende baina stima kwa mieri ele nende bado ni baiketi mateta yo kire kampuni ya mainyani ya Kenya Power endi utieta gari ya bayukia ontubura nende badirite bukina makikinya biachara chioya barato kumenyedwa nini class chabari. Giku ikirikithia akiongwa kimenyamaro ira kariba ntora kithiene gwandi akangeta Igembe Central bokurukira nyuma ya stima chao ikura na araba kuga ikuthiria karibu mieri ijire batona stima kuma ikura na bakira gwa ati transformer jina thina koba ikirengo githawe na imana na to turantu bakithiene to sokerie mwanki transformer to nonto twerwa na utura mauta to kuringira thimo to kwira ito mwasimiwa eyo to neni mbie na thina wa twira wasugulika thaye kuringa miaka ememeri ele na mwanki utasoka no thina to kuendelea kuria kintu kira tukura geta wa kandu ira tukura nio ina thina muno nonto ne tuonete thina nene njuzi nindra cio komusiriko kwa nda oria mwanki yo ati tetwe ne kandu mwana ari kumama kandu irakania citire nyumba thina pendro na twina thina nene ana ibaragara inya kuthoma kinya mauta teo tona mauta yaurire na matangine tutiona mauta tora kandro ni accident cia nyumba batu twakware gerengo kwa turomba kura dumana kwa turomba kura kandro batu sukulu kwa stima haraka antu batemba kuria meri ele batena stima na thai skuru ni ruori ana bakwenda kuthoma antu bakwenda kutango icio lakini stima ni batatizete na barirete stima na baikira stima kwo bariuga menyamaro ni barumirite muno kinya biashara ciao ira itegemeaga stima ikirema kuruteka stima ni tutava cia bonene muno kosanji thimo wenja wethia enda na beto batururite nyoshi thai bationa kinya no mbi niyo kosti thai na beto batakinya kuija no ndo batakona bawitethia bio mheshimiwa Kirengo tikatona andro nwe lakini anto beto baraba mutare bakuwa murimu wekurire baringire na ne bakwenda mantu ya thiatirwa na haraka sana within 1 week stima sio gombosoka kenda antu bamba kwithabena maisha yao akiendelea ora endelea. Mr. Cyprian Kirengo tusoera ume by next week tuona stima ko batu tukonua loi kwa hivyo loi atwetere stima tona thike by next week kwa thite kuo bado no tukaendelea strike no na kuri nogu unwe na njira ajathimo mubunge wa Igembe Central twekuba Kirengo aliuga ati kuri na muntu mwachugagia kuthondekania stima nagu na Nteto erotha na no atumire kinyamara gikukirumira antu kembuluire nuntu ba kusotisa ketwa ni akwak muntu akathithia makosa na the people the community ne komiani so and so adhirie so giu lakini bantu aba mukanya kuthithia mantu yau bakambule mukobai na Kenya Power kuri antu baraba kwirita na kubwithia stima but authorized bare ko tampa national twende ni constate Kenya Power mbecha na ni constate people anguish kuthotela stima Kenya Power they are eagerly looking for a transformer unfortunately they kombulu watu ikabatena transformer kariu they are looking for it komantora kithiene gwandi akangeta Igembe Central Petan class Chabari. Agari bakumantere chia Kongo wandi ne amariani ni bakuromba thirikari akaunti athirakani thio baikira roe kenda utiere bakona roe rotumira nje chiona kinyoti tena mbere urimi bariwa baita kilomita kwe 10 roe morene yurayo intereo ona inyadira governor wo muthomi njoki na bekire wiraneka itaka campaign chiakie chimoka ngirile 17 athine roe kethira untububu taingwa mwanike Nteto Samuel Geishima ainacho
Kiri akariba ntore ya Kongo wadi ya Mariani roje iginto kimwe kira kiwatikanaga na kinyamara kinene. Amwe na kuigua barindeni ya sub-county ya Chuka ira ya Nkene na mwito wa Kirima Kirinyaga na nkuruki kure na miuro eminge balasimikaga kuthigota roje ta kilomita 10 muroni wanaka arabaka mataga metungi ya roje ruru na migongo njara kana ituro guku nita gutewa twaterwe ndaukira guku ninkinethiraga twaterwo nuntu guteroje gutinombi yani ona wena tariwo ura ni mutungi kaumite gutaruje na rumite kuraja ndaumiro gatene ugo lathiete guta zinywe tura riri wanaka mama mkuona mari guku makubinya migongo ni gutabalonchi magendaga na mitungi iri migongo kuma baba kilomita mimenge agikareta lonchi guku na nwa mweterere ng'ombe nywa wanachiana ikunda na mathie shukuru bariuga amana kuigwa mebaibo ya roje rwa kambuni ya Nithi Water and Sanitation rukurukirite ntoreno rwireto obichini cha thirikari baba tije kana kuregento ta roje rwa mebaibo mechika na mendani yago nywani mu maku ne thirikari eno ya muthomi njuki nonto kithima twina kia nikitherukaga lonche until now tio totano na maumithio ma lonchi lonchi wa niwasco ebe tukiritia makutano paibo 20 into 20 meters from bara lole nkinyagia tole tukugeria gukaira thirikari ya muthomi njuki etukujeria loncha ninde mu leure marigiteni makiro dagatia hende barimeneria thirikari ya county ikiraba kuga ikuremwa ikuingia wirane bakubaikira roji bra governor njuki abaire kagita kara achwaga kura kwa thirikari eno eku etekuru tuona ona nini ne baite kwethwe teku ndabangite nintethurana ndathira macucu mageta balonchi na no tutabaga lonchi ne bitolagia tere tukuthurana tukithwa 2017 muthomi ni atwirire ni tukamuthwa tamuthungira geteni ucio ukuthukaga no njoke ne bungoligwa karwathiira ko na tutana ruana niyo au nkinyetia na ntigwa tanthura muntu ringi kabambe kare oguntathurana nuntu gutote thiora nkuona ende igwirigirwa ati kiriro gia karibaba gikathikirwa kenda bathirerwa kinyamara gikiga guchwa roji nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma nkuruki ya yothe mana ya lene be kirindo mbe na kwithira nende bakia certificates kire kithomo kia hydroponic farming nyuma ya kureke mathomo ya mieri 6 mathomo ya rene ndere dirigate the kumbere na mbere ni gikundi kimwe kia kithirikari ndere chiala cha thurio tigania central mukiri medeka na chunkuruki Rwanda rwatiani rwethirite rwikuyira thano enkurukia miaka Ithatu nende untubura butiete akari na kinyamara kinene kia mparago ntuku na kumania nontubu ikundi kimwe gitekia kithirikari TVT kiragenteretia latia thurio wandine ya Thwana Tigania West bawatanirite na Mirama University College amwe na GIZ ibawatanirite kweya na mauritani yore mibwa kinende buti utumira muumbura kana ndawa kintu kiembethe to TVT na nkuruki ya eke 12 na eke 12 tomba weka greenhouse ya kwe 70 na twerete ana wiba ibange twabonia muntu aika yawe twina ruwe TVT twina ruwe Mirama University ni ibetete nabo tutethia na technology kenda bamenyo okuria na turiwa eu ya tuma twethire twina bya kurabia kwana na ringi twethire inyana bongwa ba employment kana ibandiki meri 6 methiru antwa wakario ya ntere ingetia Rwanda roro atianie mbere greenhouse yekirwa na utaalamu bwa kinende boremi na matunda yayo meri 6 nyumene yo ya you use about 20 to 25% of the water you normally would use in conventional farming and therefore use very little water. And because you don't depend on rain, if there is city water, you can use it. If there's borehole water, you can use it. And you also use very small land because of the high productivity. We also do what you call vertical farming. That means here I can come up this way and grow food up to maybe 10 or 15 feet up because I don't need soil. I just need the technology to allow me to do that. So we use less chemicals, we use less land, we don't depend on soil, we don't depend on rain, and therefore we are able to grow food throughout the year because the science and technology allows us to do that. When you eliminate soil, you eliminate a majority of plant diseases that come with soil. Therefore, we don't need a lot of chemicals to treat. We also do biofungicides and biopesticides.
So we clean up the environment, we have safe food, and we also have plenty of food because you can grow food throughout the year. Aritonkorokye mana ile barabara kirasi ne kaitene kauka meri Thaa iba mukirete certificate tiao kia thone kia graduation kiraye kucheleti anto na tongeria kumantere mwanya. Tukuwa na chance ya kuthoma, tukene nkairwa facilitate our fare na chakula na tukasoma vizuri na tomba ko graduate to the pioneer class. Oni ndeta naramu chinkera kinya dhante na nte funding greenhouse keria tu ko rima Nteto kai ya nyanya pirato ritanwa skuma na spinach na kaskel kanra watakuma activity. Nkuriara ndatwire ntua Rwanda na woni kwa nkuriara ndeta kuruta nantu kinyamwe gorokonde mura itwendie mwe turie kinyanu tueka enduto bwithe nguye kuringana na ndaitari Kilemi Mwiria uremi bobo kawatombaru bomba kuthiria mathene ya kwaga ngwe ate kanduke mbethe na kiwango kinene mwanga wete ngwe obichi na ngwe tia kwende erenjo mongoro ki obichi no kuona uremi apote baba etotila na kithake ne mudene ni uremi ukuyo kari anto aya environment enje content no kuona bia chia kute kunidinya weta kuraya sana onka yamba kuona mtu mwe yamba kuona millions of shillings onka nini onka millions of shillings riwe romba ke thirikari amwe na ikundi binge na baka ombo support na beche iri ocha kuma ke county government kuma ke beche cha thirikari cha youth fund kuma cha women fund beche yonde twachie kamwe na ana betu bakaenda kurutanguye kwa tevya sana. It is a very interesting project, and if the government and the concerned parties take charge and encourage these ones to the youth, it can be a project which can help very many youth. Mkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika. Boya mukiri wa mithika na kinyaki barabonde bomba kombi Nteto chieto nkatho na nchune na kinyaki wenende Ndegeni bwana ntoba kwethira kiwatana na batu mwanka tombo kinyamuthia Nteto chieto ende karekano nende Nteto idiomba kuthira tutena kalono kwa kento kitawa muchababo mpempe nomno nende dhano ikwethira kuyaga kwa mpempe nduira njomo onto bangi batichie ni atenende onto mpempe ni thera yomi muchako yue thera yo kiwata monki kalao kwa tutete thukuru ni atate kwenda tia mpempe akia boya nduye ndio onto ate kondo kono aetete ni thukuru moye kira mubukone onto tutete kalano kaetete akilutoru akemete nkamuri amurumimbi ambera ari utithi na bate kintu atambira ni ati muthia yo muchako mpempe egere mubukone yena monki kuto ginya mubuto yo tambukire kana mubuko na ichiethia kumare ukethira na endelere okamata muchababo mpempe yake itwe ntamuririe ndo chamani nwe umuria wa mbira onani automathithia au kare Maureen Komena ni geto PHINEAS IMAANA tukitha tukiota na irarungoro rungwa mbere kakwenda tukovoya